После возвращения крымских татар в Крым у них сложилась прекрасная традиция – встречаться в селах, откуда были выселены они сами или их предки в мае 44-го. В минувшие выходные такая встреча прошла в селе Хатырша-Сарай Харасу-Базарского района. Уроженцы встречи делились теплыми воспоминаниями о детстве, проведенном в этом селе. Знакомили детей и внуков с историей родных мест. Bu köye kelgende özüm başkaça duyam. Onu babam bizge aşladı. Onun için Kümerde bir duygularını nasıl dep aytmadı bilmeyeyim. Bu köyge kelsem nefes başkaça alam. Rahmetli babam da bu köyge kelse hepsi hastalıklarını unutaydı. O dağların içinde yaş bala gibi çapaydı. Ketiriңiz balalarыңызны, mına bizim vetanımız, bizim Kırımımız mına bu yerden başlanat. Tamırı асы bu yerde. Мудиеву Сейтмуратову было 11 лет, когда его выслали из родного села. Для него встреча односельчан как глоток свежего воздуха. Каждый раз он с трепетом и волнением ждет этого события. Ben bunda birinci klasga bargan edim. Aklımda o kadar. Endi oynap yürüyoruz balamla. Dağlarını bilemeyen, adlarını bilemeyen. Kırlarını, bahçelerini işte. Buna bir yerde bir balaba direk var idi. Onda salıncak var idi. İpleri zincirden. Toylarda, bayramlarda buna bir yerge yığılışaydılar. O direk yoktur şimdi. Нариман Алимов тоже родился в селе Хатырша-Сарай. Именно с этим местом связаны его самые яркие воспоминания детства. Yaş balam, ben bir yerde 2 klasını bitirdim. Birden közüm aldığında hepsi kele. Katıp çıkarganların, katıp yaşaganımızın, qayerде turganımızın, nişegemizin hepsi közüm aldığında kelgen үйге qarayman. Үйümüz endi yıkılgan, onu azbardan ev yasagan bir tatar kişisi. Çukur nefes alıp, kuvanıp qaytamız. Bir yılga. До депортации в селе Хатырша-Сарай жили преимущественно крымские татары. Они занимались сельским хозяйством и выращивали табак. В селе была своя мечеть и школа. О прошлом здесь напоминает только сохранившийся колодец, который был источником воды для всего села. Eskiden, bu en eski nelerden, köyde kalan şeylerden, mana şu kuyu, aytamadım, mana ambar ekeği. Tütün aranlarında çalışırdılar, apaylar. Onda barıp tütün yardım bere turaydık. Mektepten çıkan son. Bunda köyde halk bir xaraylık dedi. Evde koy, sığır, buzav degen olar mal tutup, yerden çıkan nelerini, meyve şu aytayım, aşaytlarını, kartop, her bir şeyini şu yerden egip, şundan alıp, şundan yaşaydılar. Kolxozda halk bahçe var bunda. Alma bahçesi. Alma bahçesi 2 tane. Biri kart bahçe, yaş bahçe var idi. Apaylar, akaylar konuda çalışaydı. Bunda Tatardan başka millet yok idi. Bizde bir Koranta Çingene bir adallem. Kaydat kiyen oldu. Başka millet yok idi. Köyde kolxozda çalışaydılar de. Tütün. Apaylar tütünde, başkalar buğday, mal karaydılar. Сегодня на встрече односельчан, родившихся в селе Хатырша-Сарай, всего около 10 человек. Они делятся воспоминаниями, интересными историями с детьми и внуками. Anam Хатырша-Сарайлы. Bu köyden sürgün bolgan şu köyge de keldi. Kaynatam, kaynanam тоже bu köyden. Nesiller bu toplaşularını devam etsinler. Unutmasınlar. Долгожданная встреча в родном селе всегда сопровождается душевными беседами, горькими воспоминаниями, танцами и угощениями, и всегда счастливыми лицами тех, кто после долгой разлуки снова встретился с родной землей.